Runmawi TV clear tu te chibaiwek ule vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasa in chanchin langsar zwalte. Chief Minister Pulal Dooman India in kumsang ni somthum paruka Olympic thleng tura ma alang nakal me ka India ayo thei tur mizo chalai tamtak zong chuak tura empowering Mizoram sports kalpui me kani thuwa soi. UDNPA Department malak na avantlang muna tlom ngaya bollo bom en kol tu tur adop edas bin noya mi som ngat swangin bollo bom an adopto. Income Tax Department in Income Tax Return pe khun top ni chu in September ni som panga zan lai thleng ani ti tar langin social media chen khata September ni som thum thlenga son hlot anga soi om chu adik lo ti an soi. Advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti BC Lalven Sungan CSS na thok kanda nge thelo chan chu danin arem ti lo wangani ati. ZPM party chung income voina neya he thu hi Puti BC Lalven chunga chuana soya dan hi kanza tur ania diktaka ro kan rel theinan kan huaingam turani ti in sarkar turin kumtam tak kan lovak vai ve to ti tu ten hlokna kan umani chuan heram hasona turle kan wa vai chan te kha kan kalsan don ti na ania kan sarkar ve ta ka wangin contract na kan be sengot turani lo contract e zong du chu contractora inziak lut ro se atibok Puti BC Lalven chunga chuan sarkar kal to te achangin contract na zo lo zani chuang le ke deposit a cheng vai bel che sang khat zanga chuang kan chom atia sarkarin sum anei lo zia kan shia hol sakle field pha a contract na tho hi heram dam na tur le maso na tur ani lem lo ti in MLA cheuten he na engtin nge MLA fund ti man intinga mem MLA fund cheng nuai zani hi maso na tho nan atam khop mai MLA le minister te zim luai hi mana ta to mizo mi puite chin chan ania hengte hi kan ban san a hun to ani ati advisor to Chief Minister Finance and Planning Puti BC Lalven chunga chuan heram siam chatura kan thu pui chu mi puita na inhlan le ro rel na chazo kan ni ati a opposition kan ni laya ram kan mangai angkhan tuna po kan lam mangai zel turani ti in kan aw hla adanglam tur ani lova kalphung luizia kan chom tur ani lova kan sarkar ta ka wangin kan soi hwai ngam lo tur ani heklo hei hi ka sani atibok pulpit langa thu soile na thona huna omdan in an lo wangin vo in hi kan thleng ni in Puti BC Lalven chunga chuana soya midiklo te shemngam tur chuan dikphot angai ti soin mi puite chan ai kan lalova kan e roloti kan soingam awang hian tuna ri chuan kan huaingam ati Chief Minister ringotin heram hi asiam tha theilo ti po soin Puti BC Lalven chunga chuan puitu huai sen midik amamo atia transfer chungchang po mi puite in rolo ngamila in soipui hi kalphung zia ania mani du dana sarkar na tho tumte po kando ngam turani atibok Mizoram Sinod Nwaya Presbyterian Kaushan Swan Nimin Khan no pang Sunday School in Khompui an mga Pastor Bial Shanga no pang in Khompui himan ani Naupang in Khompuya hian pathian thu hla le thuin chang manga in el an oma naupang ten item shang an nei boka in el na buat sai lem lo bial anombok Pastor Bial tamtaka chuan Sunday School Department shang ten bial chung kaushan shanga in Khompuyan manga bial chen khata chuan in Khompui thleng tu bi kaushan anom thunga bial chen khata chuan department shang te chu chomhalama bial chung kaushan shanga in semdarin chonhulama bial mingputu kaushana in Khompui kharna hun an mangbok ani pangin Khompui hi mun chen khata chuan khua in abum ro awangin chul ania pathian ni le atan son ani naupangin Khompui hi atira chuan zo sap te chanem ngaina awanga chan ania kumsang khajakwa somthum le pakhat khan aizol tlang nom ko shana buat sai ania hei hi naupang in Khompui ma saber nia shat ani tun malam chuan naupang in Khompui hi bial shangin anrem chan huna an mang mai thina tun hnai dewa changkhan bialtin ankal rwal theinan Mizoram Sinod Nwaya Mizo Sunday School Union MSS U Win Sunday School zirlai silabasa naupang le senior in Khompui hun tur arwa manta ani MNF General Secretary MLA Louis Puef Lalnun Moyan Mizoram Legislative Assembly in Apomtak Forest Conservation Amendment Act 2023 in Ramngo le leilung humhal konga arammi te thunei na le chanvo na satakin anek chep theini in asoye
MNF party chung in khom voina neya he thu hi puef lal nun moya chuan a soya FCAA sang ni somni pathum chungchanga sarkar lamle anma ni chantu ten FCAA sang ni somni pathum la omlo dan le article 371 g manga dodal thei ani lo thu an soya chuti lain ke ni angthova in hum halna dan article 371A nei Nagaland State Assembly chuan ando dal thung atibok FCAA sang ni somni pathum chu environment le zo fa te malam hun shil tu poimo tak ani thei awangin chalai te le zirlai te po in an ngai ven achul thu asoya FCAA sang ni somni pathum mang hian kan ram le ram ngo te hi hun rei lo te chungin anti chereu vek kherlowang hun local zel tura project poimo national importance changchoin zoin kan ram jim te a hian sarkar lai puin defense installation le mineral resources hai chwa na lama ol samzo ka ma alak thei na kong aron in hong ta ani ati puef lalun moya chuan mizoram hian ma son zel se kan ti cheu mai ti in zoram chalai te poin ma son chu an thlallela chuti rol chuan development project kongpui sial le leinhnuai changa thil lei chwa hian na satakin environment a hong chalo anei chin ramngo ati cherewa tuina ati tlema leilung tuile boruak bollo asiama nungcha te ba ka mishing shisel na ina tuara ramngo chhia awangin ramsa sawale nungcha te nunphung ati buai chin ati bok rare earth element REE chungchang po soin puef lalun moya chuan REE hi India sarkar tan apoi mo em awangin zon chwa le lai chwa lama chanla katum atia REE lai chwa chuan ram ati chereu ba ka athlit fim na lama toxic waste le radioactive byproduct asiam bok ni in asoi Dr. Lal Thutiam ngeti champhai veng sang Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research Chennai Tamil Nadu Senior Lecturer Faculty of Sport and Exercise Sciences Senior Consultant Sports Physiotherapies Arthroscopy and Sport Medicine Department Thokmek in IAP Women's Cell and Physio Manthan 2025 Outstanding Women Physio Award adong Dr. Lal Thutiam ngeti hian India infami langsar tak te voi engimosa talo enkol to sports discipline shanga Indian official team te ramdanga anfe chwa na a choi om to India ramle rampon mun shanga international level conference te paper represent to bok zirlai shang academic research ti na akai shwai to chin bok Chief Minister Pulal do Oman India inkumsang ni somthum le paruka Olympic thleng tura ma alak nakal meka India ayo theitur mizo chalai tamtak zong chuak tura empowering Mizoram sports kalpui mekani thua soi 12th Northeast Championship Shooting Championship 2025 Karna Aizolanaya Hetu hi Chief Minister Chuan Soya Mizoram in Vision 2036 akalpui mek ti soin India inkumsang ni somthumle paruka Olympic thleng tura ma alak nakal meka India ayo theitur mizo chalai tamtak nei kandu atia naupang talen nei cha zon chua training cha pek tumin empowering Mizoram sports chu kalpui mek ani thu asoi ani Chief Minister Chuan silai ka chu infiam na ngai san hlo tak taksa le ril rufim tak mamo chi mi big tetan ani thu soin hlotling taka marchak bial huap in elna Mizoram in athleng thei chu lom om ati thu asoya shooting chu Olympic in infiam na zinga atel awangin mithiam chertlak anum phut chuan EMS noya chelin sarkarin thei top achwa don ti asoibok Don thla September ni somni pani sang ni somni panga achanga GST retirement huna reti niam to man Tova Lazwar Shia that's one Taxation Office Asha Tir Turin Commissionerate of State Tax Deputy Commissioner Natsa State Tax Deputy Commissioner Pulal Ruat Puyatsuan GST 2.0 Noya Thilman Tanyam Tur Langsar Zwalzinga Cement Lebong Nutete Atelti Soyin Sarkar Lai Puin GST rate ati dang lamta ka wangin company det su MRP tharne apal sakbok ti asoya GST dana swan anti profiteering measures ti soyin GST nei sumdong te swan GST rate tlak niam na bungromante anti niam velo ani chuan shem thei ani thu soi September ni somni pani achanga GST rate thar man huna rate ti niam to mantawa lazwar sha te chuan taxation office a sha tir turin mi puite atsa GST rate thar chuan sumdong tele sarkar ni lovin mi puinol puile lo nei tu te hlok na tur angai to ber ni ina soi Deputy Commissioner Commissionerate of State Tax Pulal Rat puye chuan GST apoimo ber chu
chu tax invoice ani thu soin GST registration nei chuan ador chunga thil leitu te hmu thei turin GST registration nei ani ti atar ngei tur ani thu asoya cheng zani man aya tam bungra leitu te hna tax invoice an pe ngei tur ani ti soin hei hi cash memo ani lo atia invoice a chia pek mil thlapin tax department ta chia an chunganga tax department chuan an chia chhun lu le invoice pek chwa mangin adik ngei ti an lo finfia angai to don atia hei hi sumdong tele aleitu ten ngai poimo na chang an shelo chin ti in dan anga shemkher ngai lovin mi puite chu sheturin acha ani UDNPA Department malak na vantlang muna tlom nga ya bolho bom en koltu tur adopt adasbin noya mi somnga chuangin bolho bom an adopto UDNPA ho tu te chuan adopt adasbin chu Mizoram in fine konga ma ason theina tura UDNPA Central YMA IMC le Smart City malak na ani thuan soya kumin juningal World Environment Day achanga kalpui chan ani thuan soi bolho bom hun ringota vilzui tu anom silo chuan bolho bom hun na chevel chu ati chop zok ti UDNPA ho tu te chuan soin bolho bom omna tur omtaka bolho bom omlo wanga mun chop em om bok nia soin bolho bom hun achulna huna huna chu bolho bom chu enkol tu an oma bolho pai motor alokal huna lo pai ani theinan wantlang huna te tlom ngai bolho bom enkol du tur zon na atan adopt adasbin chu ro man ani thuan soi Mizoram Florist Association taxi welfare le school chen khatia min pol le mimal somnga chuangin bolho bom an adopto ni in UDNPA ho tu te chuan an soi bok Mizoram pol lam chanchin ni lo ngai thak chun zomang u Income Tax Department in Income Tax Return pek hun top ni chu vo in September ni som panga zanlai thlenga ni ti tar langin social media chen khata September ni som thum thlenga son hlat anga soi om chu adiklo ti an soi Social media lama thudar na zong chumi puite na ringlo turin IT department hian an cha income tax return chungcha nga phechuan income tax India thu chwa do chu sarkarin thu chwa anei lo ti in exa thu chwa an siam ITR file hi July ni somthum le pakhat chang ni somni panga atop tura ro man ni ma se September ni som panga thleng po se ni a hebak hi po se aum to lawani assessment year sang ni somni panga changa sang ni somni parukatan ITR hi India rama vaibel cheruk chuangin an file to a department hian mipuine na lom thu an soya heti rwal hian social media September ni somthum thlenga file hun po se anga thudiklo adar chupoi anti thu excel tlangin an puanga shemna tok lo tur le apunga pek ngai lo turin mipuite an cha ani US Commerce Secretary Howard Lutnick chuan India le US insumdon ton na thilfel lo om thu Bloomberg interviewa asoya sumdon hi kongkhat one way chawa hlokna ania India hian US ne na an bungro an shala US achanga lak lu tura anin khwa kher box si ani ati Lutnick hian India sumdona kalpui dan hi adiklo hle ti in abeya ani lamin hlokna antel mek line US vaimim pakhat po an lalu du lo atia India hian tariff ati hniam lo ani chuan ram pani in sumdon ton na borak acha thei lawang ti in India chu adem thua soi US Commerce Secretary chuan India hian mipui billion khatle point li an oma heng mipui te hian US vaimim pakhat ma min dor lo atia India hian US achanga bungra lak lo enkima tariff an la a kanin sumdon ton na hi an thlok na atan che ani ati Myanmar a mipui sarkar pai thak niya sipayin anman Myanmar President U Win Myint ta thubai chungchang le athu soi chen khatar lan na court copy aputru Myanmar mipui sarkar pai thak ni February ni khatsang ni somni pakhat khan sipai general pani chuan Myanmar President U Win Myint chu manin shisel na lamthil te chuan lama ban na lekha jak turin an nora aming azia dulo chuan athi tur thuwa vauni ma se President U Win Myint chuan azia dulo thu in a chang ti thu korta asoi chu kumli aliam hnu tukin khan aput ruta ni asoi ani October ni sompani sang ni somni pakhata naipi to a Zabu Siri Township Korta sipaite thu boy the lu chungchanga thua soina President U Win Myint chuan hemi chungchang hi mipui sarkar pai thak ani ni February ni khatsang ni somni pakhata asoi ni in soya korta athu soi copy achanga alandan chuan February ni khatsang ni somni pakhat jingdar nga vel khan veilam le dinglam atangin sipaiten President U Win Myint chenna Presidential Palace an thlenga President chumanin sipaite chuan mut
mut kornena omto President U Win Myint chu in thlantirin President Office an shwai ani President U Win Myint chuan adam doi man thin chu a briefcase ada in pagoda a akala a chiar thin lekhabu te akenga chumi hnuwa pagoda chibai abuka chumi hnuwa sipai ten an shwai ni in a soya President Office panna konga chuan Presidential House chhong chungle hnuai lama te President Office panna konga te sipai te hmu tur anom thu soin thaliron meininga sangle somni pakhat jingdar sompani vela President chu achene in atangin mundanga son ania chungmun chu khoya nge a omti ero shiat anilo nia thudon ani Myanmar sipai ten President an shwaina mun chungle pon chu thuma in an hmu theilo tura siam ani President U Win Myint chuan court ashildanin TV emo radio emo Chanchinthar sha theina tur abul hnaya awmlo awangin pon lama thil thengle anram chung boina po ashelo ani khati zong Chanchinthar kan puan theite chu ani